Cook, Ishita, Tripura on the stage, please. Hello. Hello, mic check. Sorry, किसी सा technical issue नहीं बाकी. पत्र मत. Hello. Hadi. Hengkai, sing bini bukti ke, aja nengki tini soy nurusam na ena simi kai tong na. Sab ada tu buke ada tu bunai di. Tong hake bonong kisah repadi. Do. Sab yang wo tamiru. Abun sesekan. Ishita. Belai playful, belai mischievous sini bisingo, contestant dulu bisingo sini bisingo yang angdo resap nih ya. Hai pun angke bini logi ko gitu. Just mengerutun bini je cikon se video clip tong bani apa nasing nene lene boni ya belum nasing bono resap nani bagai senjara lain. Hi, my name is Ishita Tripura, Tripura Idol Top 10 contestant. I'm studying in Shishuda High Secondary School in class 12. I live in Agartala Top Gate. In my family, we have 5 members. Is my brother, me, my mom, my dad, and my grandma. I want to be a lawyer in my life, and my hobby is playing, singing, dancing, sports, etc. That's why I came into Bridal and I want to be a famous singer in my life. So presenting to you, Miss Ishita Tripura on the stage. संसारले गाइदा तांगी हा कमरना जतो तांगी ना शिराब साकिशा जरानी बा तांगी आशगमु कुमुक langna na शिराब साकिशा जरानी बा
belai ke kena toto ke senor sabai kena reka. English apa na? Apa English apa? Anggrek sama hai tunya na. Sorry. Anyways, padi. Sing dek laya wei sini judges ni khukti ke kena lain sini yang o sini sar sorot ni khukti ke sing puila kena lain. Ishita. Nong classical serungjak niniro sini expectation Tamo tongiman. Abo nong hoito ba expectation nini expectation bisi mano pia nong emon Rwchapmung choose khaika abo belai notap engke beating o je norom nani abo no romui thangka but suno judgment khainen basu tap khai khano abo point no mane point of view engke abo no khanai ma concentration ri pia ba nini nong belai Riwas khaikna bagai hoito ba khorang to phaikhan sharp kintu oje emotion matter tai sati bina nangmani of gano angkai khorang ni cracking kubang ma phaikha overall thik no tong performance Sir Satranjan please. Au theater round ni sai tini semi final round no ni khorang te kisa ani kolilia tekisani khoran thiknka tamke tabu je sini sorot je samani angbo bobai ekmot no ai khorang no taisa nang khilna nango hambai Sir Hemanto. Thangnaigo samaniang Ishita tini salburi ni ulo nini khorang tise mesudunka ang ani sago je khanamani mote tebe mesudung nai nini boys bariruk tabuk sarai khoba nini khorang belai khana thok ketui tongu nini khorango obono thik jago nang makiklai nai ekdina nung khaklaigo sini Tripura go nung khoroksa silpi hisabe nukjagano joton Thank you, sir. Belai ke hambai. Padi ke sing sini buku torbala ni khukti buku kena lain. Ishita, neng belai ke no kaham ke no Rwchapka, nini to hai no khorang to sureli, belai ke kutui. Kisi sa kok thai no ta kisa feel khai di. Sekang ni slai tini belai ke no tai bo kaham ka. Obo to sad song, ta kisa feel khai Rwchapkai. Tei bo kaham nai, kena to kha belai no, ang kha klayo nung khoroksa chini haste ni simia ha kotor ni boneng sinijak Rwchapmung kerengei baca thun nini logito kaisa fan botongo classical aboni logi sini haste ni folk chini je Rwchapmung tongmani jotto no neng srungdi hambai. Thank you so much, ma'am. Belai ke hambai. Sir Kaplai please. Hambai, I can select a hammer sapka. They will hammer sabdi. Thank you so much, sir. Sir Arun. Ishita Rwchapmung thangtani jeta nangmani roots classical jeta nang serengi tongo expectation te high sorot samani akok khibina kogya nin thani buini contestant ne sai chini te expectation tongo nang tiniro to Rwchapka feeling kisa kom tam malabo departing go kaisano kema mani a feeling no nung tubuna nangmani tabuk romdi paramita jebabe Rwchapka abo haito mane a jaga level sogo ephano jeng tebo naimane nin thani abo unko feeling Rwchap thani feeling baise nang abo unko khaina tebo feeling tubuna nangman after all unko puilan slai vocal control kisa kahamangka classical khaina thangteni je vocal sob somoy je
abong na nangnai abaya modern rizam go baksa ang classical rizam hone khorang noi to thungo aptiya ang nono barbar sai phayo khorang no control khaidi bu jaga nang harkat khanya nang bu jaga ko khanya nang nang tini kisa justification khaiga ठीक है क्लासिकल साइमन हनै अब सब समय बखाव मयतो नारक दी गोबांमा निनि गुरु टुरु दंनाय बरं थाने अब गखायना हादि गाहाम ओंखाय बसकांगो नों गाहामनो कायसा आथुक्रि गाना हाय आनिखा खायोता Thank you so much. गुड sir. लक Thank you, sir. Belai ke hambai sini judges ni valuable comments in kanaka.